Melarang aja ya, ngo Nani Tadu, ngo suka video muda pakai itu sih. Ngemi, senyaka ayah election no, chief election commission no, election commission no ke, hek chief election commission no, chief election commissioner ngaka aji, advocate hiwa obi, hek ba, returning officer, ngaka akbo coach tacha, presiding officer, ngaka aji, advocate bami apa, ho hek ba polling officer, ngaka atau dui khoda, molo pelye, sega commission में comprise मरो, हो बलिंग का video ako mol ka press briefing oli ne, Nani Tadu la ngami ngaka nam amian se mianta bedola, molo ngam certain point of acquisition bido, ngo heka चीज में heka pogo में ngo clarification ako luliang kula nun miao ako loko do pala sado. Simple ako mo short video ako mala seke. Sekso ngami lope japa kallo do ne. Ngaka ako tacha, coach tacha, returning officer. Mo ngami lo do. Heka gate mi. Ya patang ka heka token issue matila. Ho sari baji pisa to aake nentem kumala ka gate mi block mal ko. Ngo lead magala, Nani Tadu led by Nani Tadu, lead magala. Heka gate mi block mo bne, ngo block mo bne ludo. Heka point mi ngo clarify manando ne. Ngo heka gate mi ngo block mo dula ngo magma. Ngo lead magma. Kapio anata ngun ka eka eka iso audio dupa phone machatola. Si avandado token issue mo do kya si time over yuko token issue mo do kya tola ho kaharina are nomination filing mal ko un sulolo pa token issue mane tapata kama si netaban token issue malina time o ato mermol bitol do heka 25th September o 10 AM to 4 PM nomination filing pa done 26th September o 10 AM to 4 PM nomination filing pa done. Heko molo time mo amasla ato nomination musma dolala. Kami sa alne alala. Heko token issue matelo tola. Are hene niyama pe token issue matinela. Ngoter as a concern tani youth ako. Apatani Youth Association kango active member ako. Heka hisab songo hela ngam anotanga complaint mail ko songo ta hari mola. Kakang kele jiji pa token issue mo jetal do ho anata already molo ge to dati mutal da ngo se mi further se ka situation mi escalate khoi ken dalala ngo ge to abala ura mi yamane atami hadin sen mi ngo chalo yan ro pala ka akato akabang kele nanu sariba jo get bontot ka ho counter meter get ni counter ni me ko bontal jate ka halo ankale ma token hum bite hem akenen chilo tola anu neta ba token issue mo dona token issue mo ko setang ngaka namkane election process a jankari do token mi issue mo ko continuous process a dolala arokla molo time pa mapa majalam pa do ko hona uro ka dana tami gate mi hepen kula la token issue mo dona advance pa token issue mo piola la hetare lengo alala lembo market ko bidone yamba token issue matilo tola ho hona matene lo ankal ngaka atawo polling officer du khoda matito tola ho mo mi lo ankal mo token issue mate he mo elo mokina ho sari baje ba bitema he meaning gamake ura atal dolala ura da panon token bite ko ka mon line pati tola da token bite lo mon taleken hala pa ago dot dalala ago klano akene je xyz any xyz ko ala akino hala hela languno bontote sare baje che bon bita nono tare ka time ngono conference time tare conference committee he ka time conference committee led by Sri Tamovi mo hampa ya pamagane exact time mo
5 बजे बोन डो मुन में 5 बजे बोन ने तोकेन बीते जल 5 बजे बोन लाला मो देश में खिल गला हम पर या टाइमली कंप्लीशन मो बने मो का दे हम पर रेगुलर पा मल डोला तरह मेर खे मल को मो तोकेन दे टाइम जम हाल मो बने मुंतर हाल मल जो है तो ककवा के तोकेन इशू मते का डेट हो जा 26 हो जाए नॉमिनेशन फाइलिंग में जाते हो जाला तोकेन इशू मला आफ्टर टाइम हो जाला 4 बजे के बाद तरह मुचिलो तला हको के मलांजे या पाता बुदुरी तोला ngो eso ala intervene malala hemi lo yando pala hala ke ngo ko matone heko ko lo na me led by nan ta lo da ngo led mugla ngo hang candidate jama ngo zan concern tani youth hella ngo eso ala la mo lo mi gas pas ma pa peacefully ingene no pala hala ngo loan to hokla hekokla next ho ranga ka akbo tacha ka lo na si mo 355 ho lelala ngo token bun yeme ura akenen to kula lo do helo mane mo hala lo mapa mo ka wording ya patame ka aggravate mane hato paka mane mo ka wording lo ne टोकन हु बूढ़ो कुछ भी होने से भी वो टोकन को आज हम कराएगा नॉमिनेशन फाइल कराएगा बाय हुक और क्रुक लो तोला हिम तपला या पातम बुदुरी तोला हिम ngotere कंडेम मते si ayama no बाय हुक और क्रुक लुकीमा इलेक्शन प्रोसेस और नो ngaya इलेक्शन कमीशन और नो दाब दाला है को लैंग्वेज यूज मुकीमा बाय हुक और क्रुक का मीनिंग हम पे योइदो बाय हुक और क्रुक लोई को माने क्रुकेट वे मची जेने तेने पर जल में बिते को है का लुने आया मा उनका डिमांड ओनली बस 4 बजे बोन तो को और पीसफुली मुन इन पे से को और आज है का आलो का लोते जे डॉलर लगा फ्री पदाइल को हो का आतो का मस मा डॉलर आलियो डिमांड मन है कि मैं नो तो के इशू मन है मी मनो ऑब्जेक्शन मला सके मुन आज तो ने है का चीज में नो लुकी माने है का पॉइंट आको हो कला कामेसो मन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाइल्ड के मो आगो इनेरा के चाइल्ड के लतो हो कर के कजासा बाइडेन नुन तर मोल में और आके ने हलो ला लंगने से दाता कामे सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काजी एडवोकेट हिवो बिन चाता कोला हो हिवो बि में मन हम पर तापे पर मन लोरसला हम एमिकेबली सेमी सॉल्यूशन लाल तो पर मन लोरसला सर नो त टिंपा दो मुंतर हेपा मा थितंपा टोकन बिसने नॉमिनेशन फाइलिंग में को टोकन बिजनेस रोंगे तंग तपाता कमा नुन 4 बजे डेडलाइन बिते को 4 बजे बोन के नको हाला लो साला मो तलो ना टोकन इशू मते कोदा 3:30 आगो त मते को 3:30 टोकन इशू मते को कोदा जदे हेमी चे अलाउ मस के मागलो त सर नियम निमा मुन के हिसाब से का नियम निमा हो नोटिफिकेशन प्री नोटिफिकेशन न हंग बिमा notify mampanun ka token issue money itself illegal okay hem kima notify mate kora non mi notify kape mas to kala lutu kora uno ko adke mane o hala mama padola la ngasi mane eche improper way o se system se proceeding se oila dola helala mangun hem tale la ke malata kame so lojo sala ngono negotiation eche mas kolala mo kalona ho par cctv ka kasa CCTV का कलाला CCTV हो हु क्लियर नहीं मिनों ते एला मत कलो तला हो मनो पीसफुली सी रिजॉल्व दो आई कैन एला हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर में मनो रेस्पेक्ट भी दोला मो एने दुमियो हम मियो आया था हो सिता मो हम माने मो में मनो इचे तो डाउट मा मो वादा न का थे दोगा इचे तो डाउट मा मो हांग उल्टा मने दोला हाला ला के हो करा ने कलो को इलेक्शन एस का CCTV कैमरा में चेक में बदला काका बदला नो जल दो हम काका बदला वेरीफाई मलाला कादा दो लोई मला हम एला मसा कादा मालोई मला हम डायरेक्ट एला मयो और न उतर हाल आते तो याला तो हो कोदा आला हो मनो टीम को पतिला टीम पति ने तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभिमो पति बने का पति ने नानी कुरु हो नानी कोमो हो पुलिस पर्सनल दे ओपा फ्री एंड फेयर दोपा पुलिस पर्सनल दे ओपा
tagi nika ho commission de yokla dui khoda hake pulime pati tola ho ngono request mala ma no chief election commissioner no ta awe no ta kawato ho ke fair ke no nelala ho mo awone ho media ngoi nan kuru nan komo tagi nika dui khoda evoket hibobi media ngoi ane molu CCTV में हम पर minutely molu कावने ककावने हो doubt ला दो तो ला certain doubts में molu verify मुझे पा ताकि निका पुलिस देयोगला हो रोंगे अनकुरुनी आन्यरं पता ला verify मुझे पा पता पोका बने हरा रोंगे नन कोमोनी में ला ताकि निका निमिला हरा पता पोका बने हेको लुस कुलाला clear mala ho lus kula la molu atuku ho kapyo ka lus ko clear ni me akene chi clear man me akene ta maka lus ko doane ho kla doala la he ko kla clear ne gati anjora bip protocol paka candidate mo asila ka kam makawo mo clear dolo to ho ko mo me elamata ho सस्का कालो आबो मो किलर मा कादम मालो तोला हो कर आना तमो हम किलर माने किलर मा कर एलामते माला मो लोरी तोला बाय देन हे का टाइम हो हे का किसी का चीज में हे का से का पोगो मिलुस मारंबा हे को मो इन बिटवीन न सीसी मो लोगा से का सीसीटीवी चेक मनाता से लेला ला का मो ओरा का लुस ला का दो को मो नि मेडिकल इमरजेंसी को पा हातो heka halala kamesa a ngani asu ko angkele ya pata anota pura bunga tol dato kula honne da kana siya do nala ngonta kling haramola takawa angkele get jorame clear do hongono him elaw mata ka mo me akenen tola ho kalo awu me clear malu dola ho mo him ngono lusla do rampa mo mita akenen ka mane nomination me kenen chulo tola heko ke siya ne nalo tola are honda ta bailo slungal dola la hari yudune lola la ke si memory ne heko kala ura avili yapata ura apa mal ta chene ngala ngono ma crowd control mala ngonga ka side okla malanya me ma sim peacefully makino ke crowd control mala nanu dulpala teta mamayo yani be masa peacefully masa aggressive pamala ngon pahang lava ma ako patar hang lava ma ke ayapa ma ke ne pakora free and fair peaceful manner of the election में करने साला है मुडोला मनार में कंट्रोल मला पुलिस का आगे उन्होंने साथ बेला कमीशन का आगे साथ बेला मोल में पीसफुली में करने था हो या पाता का डिमांड हो जी ने उरा कैंडिडेट था मोल मत मन दो था हो गला मोल माता ये न पस दमो का काज के लला हो न के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पवित्र साहब ने भी कहता आतो काका no kaji kakato o dai milo ho lepe nima kela ho ora kakanga nima dai nima badola la ho mo obi milote obi sab semi check crowd me control mo pa hang masan nima sake heka animi no killer malala heka akenen mi ngami ho anjora ni me sispe nalfe me yato o ya patam control mo pa gore ke step lakinoke ho saka token issue saka semika eka uhumkan Europa ka volcanic wave bidone jikam baka mari gana token issue ko ke haka token issue manami polling officer dui khodami momi ngaya ko terminate mata election commission terminate mata hallo lala homo ngame talagil dola ngani he alaga ala sab dola ho kodala ngakai jingini agolim lala homo semi election me postpone mo pagi kinoma postpone mala ay kame postpone mo ya hongo mic me ngala ma si mic bitala hongo announce mala ngon ka simple two demand se ke dos dona he ka demand he ako se ka candidate anye minal famoto ko kapyo ka mane sari baja ka amane me ka complete malanyam nalify mata ko ho ako se ka token issue mun bo polling officer me he me dui khoda me mo me nalify ka terminate mata ko hala dimano ngondo to homo lulus tela ora ane kami si kakawang kele agolim la announcement do selolo panido
hemi agent mate pula selo ka aya election me sis pengun agent mate ke pula tala he ka announcement tela mun demand mata are mun ka demand me che talu do korala lokang ta tage mamul ora ane ko hala huko kala mono bar request mato written form mono no selo ka nomination nena submission adone he ka submission me written ono iche malimilla point of discussion agent matu kun me point of discussion ha ka duita candidate dokin sorone me hale che maja bi dokoda hala lo ne me tare mun ka request me tama pe yane ko ho kala kameso situation late night doko ho escalate yala yane ko ho ka che jo physically harm mate kora malanja ka side pa ngo ma fi kulike ho any damage ngayam lo ngo ka side dokla ngon hu mutu ko ching kuma anata hade dita mate deke humanly mistake malanja ka hoido ke ho nun ka side dokta hoido do mun ka side dokta hoite simi ngwa ma pa peacefully sika aya ka process me mo gdo ko aya ke no ho free and fair pa ma do ko aya ke no cctv mun sisi slow ka de to ngono ka koli matare bula market ka ngono zero market ka ngwa semi inga cctv m kate do hale kate to pa yema pa no na election process ma ke na ho proper cctv installation ma grala identification ka false identification me lato do pa fingerprint ngwa me ga installation mo bodola he ka basis of election free and fairly mag to kora ay kenola hala loji ho laso semi kota maran pa ngonga ka atobo de khoda me mong me ngaka nan tado nan avantado nan tamunga presidential candidate ka ava mo nu hem pa la isomala ate chimalo do ngomo me lokona no ne ngo tane proud tane yapa kuke ngo active member ke aya ke Apatani Youth Association ke ngo ka voting right ngo legitimate voters take he ka waje pa ngo concern la ke se ka koloka situation iche ka untowardly hoila do tola ngo control makate ngo ka anota me che ngo lo jano la peacefully molo but protection dokindo o ngun ka atoka aya ka sanctity ter mane exist makindo hege hisab sa ala ke ngo atone ngo sitampa situation token issue mama da to ngun peacefully sari baje close to lo to kora hoita kine nanu hega process me ngo token issue mane me makhatila hem ngo lojike hega baje pa ke se escalation hoine ngo lead mug to la mug make sikam yeso ngo anotami me ka yala molo me ka sem peacefully masa control madul pa hega ngo ya ngo intervention ho ke ngo ma to na mediator makala ke atone for proper free and fair election pa hega hisab sa ke atone ngo hum kan lo la sega acquisition me no acquisition me ka abdul chim do la mo do pa ai ke no ato ka makhana makhatil ka to ho makhaman me makhamala ka makhatila hala no loliyo ho ngon chikami ngono ba normal pa so ka proud tan pa ko ka ngono dun mi ngon mi ene pa accuse mala so dumi mi ngam kala ke ma selong kan amen la ko pa mo se ka video malin do pa yedo mo malin ma to malin do pa yedo ho pa mo sim clarify mala se ke mo lead mugla magma ke mo anotang ka protection ke atone anotang ka mo lo ko mo unfair mo injustice hoido lo tola he mo takala lo yan lo la both side pa lo yan lo da non mi tanga ka army ka hangama ke